Hi mga guys, welcome back to my YouTube channel. Sa dili pa tawag sugod mga guys, mo greet sa ako sa inyo ha. Belated Happy Father's Day and belated Happy Single Day. Para sa amo anang mga single, napud tay gitawag og adlaw nga adlaw sa single. Happy Single Day. Kanatong tanan mga single. Ang topic na to karon guys, magchika-chika ra ta. Mintras nga nagapaabot ta sa ato nga sunod nga biyahe, magtapik-tapik na lang pud ta gamay. Mo ipagaing no nya kinahanglan man po nato magchismis gamay kay nya joke-joke pud gamay kay gitawag daw na siya kining lamas sa kinabuhi unya usa pa pud daw mga guys, pugong pud daw na sa atong edad. Ingon pa sa mga katigulangan sa atong mga katigulangan. Karo break time man na to mga guys, nakapabor pud tagbuhat og kining magbuhat pud tag kining gamayng video gud, at least nga natay ma-upload o natay kadalit sa inyo ha. Kumo kay kita na human naman og kuan, na human na nagwasing naman ta. Ang atong sakinan kompleto na. Ang bali ang gipaabot ni mga guys, kuan na lang, gitawag na to pagpaabot ta sa desisyon o asa lugar nga atong biyahan o kargahan ba ni nga truck. Karon mga guys, medyo init kay kung magbidyo pud ta sa gawas mga guys, piti pong inita. Nya samok kay napoy nagbasketball unya kay break time ang mga tao diri nga naga-basketball pud sila mga guys. Diri lang ta mga guys sa atong truck ga standby, maga chika-chika. Ana naman jud na ang kinabuhi. Kay wala may lami ang kinabuhi mga guys, o walay gitawag natong chismis o walay mga joke. Kinahanglan pud natong mag-joke gamay kay lisod pud kayo og dili ta mag-joke no. Kay ang pag joke man gud, ang pagkatawa isa pud na sa makapahupay sa atong kina ilalumang bahin sa atong dughan, ingon pa sa Cebuano. Ang pagjoke mo'y makapagaan pod sa atong mga basin sa kaguol ug sa mga problema nga mga nangagi, mga kakulian unsa diha pagsulay sa kinabuhi. Kitang mga Pilipino, kita nga Pilipino, isip isa ka Pilipino, kuang kay tana unsay tawagan na kining sa tawagan na kining murag sanay ta makigsabay sa kapanahunan. Bahala kung unsay kuan, unsay kalisod, gina-joke-jokean ra na sa mga Pinoy. Dili parehas sa ubang mga lahi mga guys, kay pag na sila problema, ilahan ang seryosohon. Dili pwede magseryoso mga guys, kay karon nga panahon wala na nauso ang gitawag na to seryoso. Kay matawag mo puntag mal dito og seryoso ta nga pagkatao, walay makikistorya sa mga tao kay mahadlok. Kay halos tanan mga tao karon ang gikinahanglan na kining gitawag na to kining batasan. Sigon sa panimo kamao tog naong muna na gikumot og salin sa kinumutan sa mananamok og gikumot sa pito ka badi na lang ta magkuan, pito ka kamot. Basta ang importante ang imong kinaiya nindot siya. Ang kuyaw lang po ang kumuton mga guys, ang imong naong unya ang imong sulod wala ginakumot. Musamot og kamao ang atong naong nga nagkumot-kumuton pod. Unya kay ang ingon pa sa mga masakitan kuno sa uyab kining sa tawagan na kining sakit daw kayo ang ilang pamati nga nabulagan o nahigugma ba ka sa isa ka babae nga wala pud nahigugma nimo. Mo na pinakapait diha. Unsaon nimo pag nahigugma ka sa isa ka babae unya ang isa ka babae pod wala nahigugma nimo. Magkuan na lang tana si tawagan na ni muatras na lang ta. Muatras na lang ta mga guys. Dili na to pwede sunuron unsay nasa sulod sa atong dugan mo'y masunod. Atras na lang ta kaya ang utok man gud mga guys gibutang na siya sa taas, nya ang heart da sa ubos.
dapat ang taas utok dapat bangod na kay hunahuna pud gamay nga kun dili namang kundi manggay gusto sa imo isa ka tawo ayaw na lang kay mas maipay mo atras kay kung si Ruben Padilla pa hindi naman masamang umatras pag may kalaban pag hindi kaya hindi masamang umatras utok man na utok na siya mga guys kay sa ngadto makadawat naman taon unsay tinuod o unsay mali maka unsay tawagan na sa English move on sana move on dili ta pwede makig di na to pwede pamugos sa atong kaugalingon sa isa ka binuhat pod nga dili ta nila gusto magpaabot ka kay naay saktong binuhat para sa imuha kay napata sa nagbitay pa lang ta sa gidada pa ta sa atong inahan mga guys nagplano pa lang nga mabuhaton ta ipakataw ta ning kalibutan nakatakda na ang isa ka binuhat nga para sa imuha maong ayaw kabalaka unya umingon tag walay uyab ayaw mo kabalaka mga guys daghan ta daghan pud tag mga gitawag na to kining membro sa kining double H ingon pa sa akong amigo sa una nga kauban sa trabaho double H buot pasabutan na hingibog pero dili hingingon ana siya mga guys pero kana tanan mga guys joke ra na naman tay testingan panguyab pero usahay pod sa kakuan sa kabisi pod sa panahon dili na ta makakuan ba dili na ta makapansin sa ako lang kabayan sa akong kapangidaron jaron dili na kayo ta maib dili man ingon nga gitawag nato dili ta maibog kay dili man ta manhid maibog jud ta maibog man ta mga guys pero dili na ingon nga pareha sa unang panahon nya teenager pa ta nga masim pag igura ka makakita ng gwapa nya lain na kanang murag damguhon na nimo kuno hay unsa diha mao na kuan sa teenager murag sa ilang tanaw ilahan na jud mao na jud na ang babae nga wala sila kabalo sa ngadto napay daghan man naguna nga mga gwapa mga guys mas daghan ang nagsunod kaysa karon nga panahon wala na may pili ay mamaot ka man maidaran ka man o unsa ka ang importante karon mga guys ang gitawag nato gatong ingon na nako gagi kay ingon ko na ganina kinaiya unya ang ginatanaw sa mga babae karon mga guys kanang makuan nimo sila makaya nimo buhi manang komportable pod siya sa imong kinabuhi nga dili siya magantos mao na ginapangita sa mga babae karon mga guys isa pod na sa isa pod na nga atong pagatapikon diri ang mga babae karon kita nga mga lalaki siyempre kay kita makagusto man ta kung gusto man jud nimo ang isa ka babae mga guys dili nimo dapat maniid pud ka basig napoy uban babae pud nga dili man tanan kanang gitawag natong maro pero kung makakita man tag kining tipo mga guys puhon mahibawan nimo matsambahan dili ingon nga matsambahan mangita ka kay di man pud ka makakita kung dili ka mangita jud ta o maniid pud ta pitik mingaw lang mga guys ana na usahay kini first time na to ni gibuhat yung video mga guys nga nanambag mga tambag ni Kuya Bugoy dili day ang pangalan sa atong channel mga guys Bugoy Tracker TV bali katulo na ako nagilisdan kay pauyon-uyon man kini wala man tay biyahe magatsika-tsika na lang pud ta samtang mangita patag lang i-content sa puhon nya sunod nga i-video nato kini na lang sa atong kalingawag video manambag na lang pud ta mga guys pero dalang tinuod kung maninood ka tinuod pero kung ipod ka mo to dili pud tinuod bawi tambalan na mga guys kay medyo init kayo diri karon mga guys labi na diri sa sakyanan kay di man pud pwede diha sa gawas magwara-wara tag vlog diha nga mag video ta diha mura tag buang diha yan ay dagang saba diha dili pud na relate sa atong
ginatawag og video mga guys kanang banha. Kinahanglan nato kining gamayng kamingaw nga kitara para makakonsentrate pud tag kining kuan kining istorya o unsay atong pangyaw-yaw tubangan sa kamera. Bahala na mo mga guys muusga diha o unsa nang gipangyaw-yaw nako diha. Bisaya man na, kabalo man ta nga ang tanang mga Bisaya, kabalo jud na sila unsay mga laglom nga mga Bisaya diha. O unsa. Sila na bala magtimbang-timbang ana. Sila na bala mag huna-huna. O unsa nang gipangyaw-yaw nako mga guys. Dili na lang nato natason mga guys kay ang kapanahunan mga guys. Dili naman ato. Kuan na lang bali kuan na lang manamilit na lang pud ko. Magatangin na lang pud ninyo mga guys ang sunod nato nga video unsay mangita pa ta unsay mayo. Videohon. Og dinhi na lang taman mga guys. Dagan salamat. Og ayaw mo kalimot mga guys sa pag-share and subscribe, subscribe and hit like and hit the notification bell mga guys. Wala na gamay sa isa ninyo ka like mga guys o pag-subscribe, pag-share dakong tabang na para sa ako mga guys. Salamat mga guys.